INP mezo channel clear tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vek ule kan channel min lo ngai thak sak thina wangin kan lo me April ni sari ninga ni ania khothlang lam chanchin kan an update lukanga Myanmar lam chanchin chu a thana ti chuale kan tum le don nia Ukraine Foreign Minister Dmytro Kuleba chuan voin April ni sari khan NATO member ramte abia a Russia donana Kievin amamo ral thuam peturin angen non le ani Ukraine chuan Hungary chu Putin tran puya apua Hungary ena tran pui dan hi chiang takatar lan anilo Greece chuan International Criminal Court ICC chu bia in Ukraine Mariupol muna Russia in war crime ati te chui turin anora indo ma khan Mariupol hian Greek mi thahnem takan lo om feya chung Greek mi te chuan Greece sarkara engemo an thlen ngei ni nalang Greece Foreign Minister Nikos Dendias chu NATO ram meeting atel turin azina The Hague muna ICC chu bia in mala turin ange nani Mariupol khopuya Greek population omzat hi noi khatlai an ni ve ni bucha thil thlengwang po khan ICC hian norna antok na sa a ma se ICC chief chuan thaliam ta khan Ukraine drama war crime chui turin investigation chanani thu alo sei to a ramthang sangen an thlop that ema wangin ICC po norkal chop ngai lovin ma alarang leya Myanmar lamin ICC anti tro hum ai hian Ukraine thuwa hi chuan an monga jang view ne nalang amaro chu voin thlengin engma chui chua an nei om phei chu hriatala ne bik chuang lova Russia hian war crime nein ICC hian rem don po ni se sanction ba hi chu rem theina an neyarin om lutuk lovani hetatang hian war crime ti vel hi soi chi po ni lo in the one nia Russia hi achena ta deu ani po in rem na om ma chu in do ni phung tu reng ni nalang te po ati theyanga Ukraine po hian Russia lama bom thak dan zong sela Russia dem reng lo hian beilet dot dan tur hi ngai tu man mo ve jok sela atha ang Greece minister hian Ukraine port city liante abikin Odessa hi ven himpui turin NATO angena hemi ti tur hian thil danglam takti angai khan lo Ukraine alo dil fo to anga anmamo ral thum pek hi atokani ati voin khan Turkey hovin Black Sea Coastal Ram Defense Minister ten video conference annaya Ukraine boina le angong te an soi ho Turkish Defense Ministry chuan heng minister te hian inka hai om thoi sen du ti an soi ati Ankara ina tarlan danin Turkey malak na in Bulgaria Georgia Poland Romania Turkey le Ukraine te chuan video conferencing kaltlangin meeting hian naya soi ho na thatakan nei Black Sea huam chunga hian floating mines puak thei thil long le thil dang ti chiat na tur hi an mufowa Russia chuan Black Sea atangin ramtam takarun theidona Turkey chuan Black Sea hi thunun atum hleni South China Siang bokin helai tuipui po hi boina za khuwa thlen na turani hi Turkish Defense Minister Hulusi Akar chuan meeting hian Black Sea le chevela remna le monna a om theinan tran rual antuma humanitarian crisis om mek tepo Asia om theinan mala kan tumboka tin Ukraine tan tran puina pe kan tumbok ni ina soi India in Russia amamo na tibo turin US ain peita United States chuan India in Russia lama hoi hi amut pui theitami ulova engti kongzong point Russia lakata India hi chu thak atum charani nimina kan puan to ang khan April ni som pakhat hian India le US 2+2 dialogue a om dona United States chuan India and Russia amamo na zong phu ru katum dona India tan hun rang ka chak ani thei Voin Khan White House Press Secretary Jen Psaki chuan hemi chungchang hi soya United States hian New Delhi laka thil tum fia takaneya Deputy National Security Advisor Dalip Singh point chiang takina soito kha India hian Russia atangin import ati sa na ngai lovang Russian energy le thom no le bungrodang tello po in United States hian India mamo apethei India tran pui turin US in ring ringa
India mamo kan ngai tu thei ati chanchin bumi te chuan US in New Delhi muna omtur ambassador ruat mai lo na chan hi India chu Russia ne na indoor lo turan nor na aniem tinan zota Jen Pasaki chuan Deputy National Security Advisor Dalip Singh Kantir Khan US chuan India ne na malak du na du tak zet ti atar langa eng po chulo ni se USian ambassador to India tur aruat watang ati kumsang ni le som ni le pakhat January ni som ni khan US ambassador to India Kenneth Juster chuan ahna kalsanin munruak asiama kami nu khan mi palilai chu in charge angin an ruat to a voin thlengin ambassador nget an la omlo thariat lai liam ta khan Los Angeles Mayor Eric Garcetti chu Democrats te chuan an nominate ma se annem nge theitalo Garcetti hian sexual harassment huwa mingchiat na ane nia soyani a heiwang hian Republican Senator pani Chuck Grassley le Johnny Ernest te chuan Garcetti nomination hi anchel sakta ane tianga buaina a omzel chuan Biden admin hian Garcetti nomination hi annu kir angai dona mithar anjon anga yang ambassador nomination annem nge theilo chan chu engpo lo ni se Biden admin hian India rama ambassador ruat tur ahman mo lo chan hi India le US relation a engemo thilo omnge nina lambok Biden admin hian India rama ambassador tura ruat mai du talofa hei kuma vei der to achan lian tak nia lang pakhat chu India hi Russia chunga khau zo ka om turin US chuan a beisaya abik takin Ukraine invasion thua phei hi chuan India hian role poimo taka neya mala turin US chuan adu ti hini US le India in lai chin na hi athaviu nia kan ngai lai hian India chuan Russia bu zem azen chara Biden admin hian angai thu tak hle ni na lang ramin thian thatak angalang si ambassador po US na da du lo chuan India hi US na ring chia lo ti na ani thei ve tho bok United Nations General Assembly UNGA chuan zanin hian emergency special session nein Russia chungchang soihovin vote an la dona UN Human Rights Council atangin Russia hi petchhuak ani mai theiani Antigua Barbuda Colombia Costa Rica Georgia Japan Liberia Republic of Moldova Ukraine UK US le European Union ramsom ni le pasari palai te chuan UN General Assembly chu emergency special session kova Russia hi suspend turin an nora heng ramsom thum le pali tengen na angin zanin hian vote la ani don ta ani UN Human Rights Council hian member somli le pasari ania UN General Assembly chuan heng member somli le pasari te hi secret ballot mangin direct le individual takin an thlang thina member ram hun thuma thena mun ina athlop zonga vote an pek chuan Russia hi UNHRC atangin ban aniang India hian Russia he thop fowa amaro chu tun naya bucha thil khenga khan India chuan kha thil kha dem thu asoi veta a Russia dem voi khatna ani hian mai ome sang ni le som ni le pathum December thla khian UN Human Rights Council a Russian membership hi atop don chawa member ram ni chunga hremna top om chhun chu Libya khania kum sang ni le som pakhat khan an lo suspend to ni US chuan India chu avo chhun zum renga India le Russia anin mongzom chuan India na man choi tura nei nge yang he thilina hong tur hi anadon khuare ya dayang atia US Europe Australia le Japan te chuan Russia chunga sanction an siam veka India ero nu thloi ngai zong ni om takin Russia athen thei ngang lovani hi US Deputy Secretary of State Wendy Sherman chuan Russia chunga sanction kan siam hi China in riat thiam na thatakani ka be sei Russia thop zonga China khosani vai chuan aso kho ka tur nge yang ati ve bok Beijing hian tun thil thlenga tang hian zirse Taiwan hi tharum mangarun chi ni lovang United States chau ni lovin ramtam takin an chang let don ani ti People's Republic of China hian a riat kadu ati bok President Biden chuan March thla khan Xi Jinping chu video call ani pui to a
China in material support a petur ni lo ti in a lo vo lok to a China hian am halam hun tur clear se western ram te chunga a economy hi a in ngatani ti in Biden chuan lo soi to bok ole tun tu mata na international news le politics toy te kanan update thei chu khati song kha ani a clear tu le ngai khatu te in sa chunga kan lo me